Vari danu ni pamne kanyi swa livu nu ciri-ciring na rakwawat fatakam yadwani karwa. Nukanang ranam ni pakakasina nu panyir siringunda. Ami ngaran so halote umrali ni swataw. Akawak-wak na siya nu ipangan si yaka kaktegna ni Yohani. Macita na sirawu tau diyo tayo masari nu akman sa ngapariam may narakpan pa si Peter. Nu kanangam mamarang siya su kanina kumanso dyan mimuyapang. Marakap na si Peter pas depan na do pamamtengan. Akapagangan na so mikal sunga tumitas siya. Amiyan so may kapatalipin punana ti papapata mapalipalita tumitas siya. Tanak-nak man na ni halotawu kapachicina siya wakwakan do tangay nuarwataw. Numati karana siya mamaring so kanan do iyeche. Amuriwu tunapiya ni pasipita do pamamtengan. Suikak deng dano umrali ni swa minorinya. Makasagapra na kapubot na sipita ni halote. Apachitsina wakwakam mitku sipita do panavawakan dano rarwa mikalsong. Amawawad no adwa kabalang. Uparamnganam amiandang so mamrata mikalsong. Amtung yan suwasa katinsin niya mataduto. Ami itatanak. Sunicirayan na supamamtengan. Akapinan na dupakuna ni Peter. Ayo kain. Manirangam kayo kirana. May ratatangam minatudarabat dulimana ni Peter ni Vaudasya. Manirang pautin si jam. Piyab tekrana kapitukap mo. Karanam mayab tekrana kapitukap na ni Peter. Manirang jawutin siyam. Pitalilira na wo magurugud mo kapatsira mo jakun. Sunyi unutan na dyan ni Peter makubot do pamamtengan. Amji natangiw kanu yung nanu vari nanu tisi. Tay pancin na tatinip na. Piliktawan daw man mamamrata kanu ikararwanam. Makaranas na siya do ni parang da bala nga pangangnaban. Amachimingkot duyeda. Minatudiwangi. Amuriw ni pakubutan darana. Mangunong dosa kararagan. Amto ng pawa ni Peter utisi. Dukabunara na dukatangkod na. Katengan na ni Peter maniringam. Kuna katengan si chay kwaya una kanu yung niya matadutwa. Ni mapangangan sutin sina. Au mangapjaken. Aku marudu agapan na sinawan kunyi hedota. Akanu pimut dengan dajakenu arwa tau duyutay. Amurun yang inadu barida madia. Ina nanyi Yohani make. Dudang ranam kalwa lebutan da ame nurinya. Pukpukun na uparabngan ni Pitam maku betu asa kamabaksa. Lam suida may ngaran so lota. Katuvilan na wiririyak na ni Peter. Amasari. Hamuriw niya ngayon na do karwanda. Maniringam yamyan si Peter do panto. Maniring si Radyam karumiyakang. Dinabli si Wipancina. Maniring pa si Radyam alapad nuri ni Peter. Sunyikunin ni Peter do panto. Iwangandam manuyong si Peter. Amuriw ni Pero kabandan niya. Kasdep na ni Peter patalagan na ulimana. Maniring diram di kamu meririyak. Taununungan ko na upan pandan no na nipasaw yan jakan niya matadutudo pamamtengan. Maniring padiram ipancin nyo pa diyake
akanu akman nyu ikak tudu cinai. Ti kana ununungan ni Peter u cinasa saudanam mangira nadu asakaili. Perak ranam ikariak danu arwami kalsung. Tajidatan ngiunya ngayan ni Peter. Amuriuni pancan na nira ni galota. Aku malasya. Amjidakala. Karawanam pacicin na siraw arwa mamramrat. Maniring diram nuni kong uriyang. Amabu wasakatawa mapasapadya. May wuyawiyam tura naman uwisutawa amrakat sira. May ratatangam karwan na ni helotawu yutay. Amang yami bagidu kay sadiya. Nu kanangam ni makdeng si helota. Animuya nu tawdu tayar. Akado situn. Amuriun yang idaji pola seto. Ama pasyasidya sumidung sira machisising di helota. Tasi pola setoran nam tumalamurung nu bagina ni helota. Amuriu ni pacera na jira mangiji helota. Ama piyala lapsu na kemdaji helota. Tahu kanendam apudui lini helota. Uararu ni pancen na nyiram mayay wayubrana su ayib nu panyirsingan. Amlis na dujilis na nu panyirsingan na kapangununung na du arwataw. Mamiring daw ciring nam amdulu dusu arwataw. Maniring siram bukan iriyak nu tahu ya ta iriyak nu tahu dutu. Nikakrana ni helotau karalidenya nu tahu. Mayrat tatangam minatu may ikasuti sinya mata dutu. Ambak-bakja. Tajinarwarwaya siya mata dutu. Amuriwu ipanman mana animuwuda karakat narana. Urira na unipilim wang no ciri-ciring nanya mata dutu dudang. Mati kadara na uvari dada parnapo. Akan isaw ludo Yerusalem. Palulunda si Yohani Make. Akapi sinauli dadu antia.